салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. намоиш чун ҳар вақта аз се гурӯҳ иштирокчӣ ва дубахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза муҳаммадҷон бо модараш, дар гурӯҳи дуюм оишаву модараш ва дар гурӯҳи сеюм бошад Сафия бо модарҷонаш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кане аз байни онҳо кӣ ғолиб мебарояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? фарзанди ман бештар расмкаширо дӯст медорад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале, ман ҳама вақт ба фарзандам бозӣ мекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? фарзанди ман хеле кунҷкоб аст. мисол аз шумо чӣ мепурсад? чизе ки мебинад, чизе ки ба вай мегӯянд, ҳама чи кунҷкобӣ карда аз ман мепурсад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? бале, ба саволҳояш ҷавоб мегардонам. ӯ дар назди шумо эркагӣ мекунад ё дар назди падараш? фарзанди ман бештар дар назди ман эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? бештар фарзанди ман либосҳои миллиро дӯст медорад. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? бештар ман фарзандомо худам ба сайру гашт мебарам. оё фарзанди шумо якравӣ мекунад? не, фарзанди ман якрав нест аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бештар фарзанди ман ба ман пайравӣ мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? орзу дорад ки дар оянда омӯзгор шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? расмкашӣ. оё модаратон бо ҳамроҳи шумо бозӣ мекунанд? ҳа, модарам ба ма бозӣ мекунад. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ҳама кунҷкобам. мисол аз модаратон чӣ мепурсед? дар бораи ҳама чӣ мехоҳам донам. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? бале. шумо дар назди падаратон бештар эркагӣ мекунед ё ин ки дар назди модаратон? очамда. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? либосҳои миллия дӯст медорам. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? модарам. оё шумо якравӣ мекунед? ҳама якравам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман мехоҳам ба очамонам бошам. шумо чӣ орзу доред? мехоҳам ки маълимам шавам. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? фарзанди ман бештар сохтани хоначаҳоро дӯст медорад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале, бо вай ман бештар вақти худро ҷудо намуда бо ӯ бозӣ мекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бениҳоят зиёд дӯст медорад. мисол аз шумо чӣ мепурсад? ҳангоме ки мо ба кӯча бароем, ҳар чизе ки ӯ мушоҳида мекунад аз ман мехоҳад пурсад. масалан дар бораи самолётҳо, чӣ гуна онҳо ба ҳаво парвоз мекунанд. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? бале, кӯшиш мекунам бештар ба саволҳояш ҷавоб гардонам. ӯ дар назди шумо эркагӣ мекунад ё дар назди падараш? ҳа, дар назди ман баъзан вақт эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ба ӯ бештар пӯшидани шиму кастум писанд аст. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? ӯро бештар тағояш ба сайру гашт мебарад. оё фарзанди шумо якравӣ мекунад? бале, ӯ якравӣ мекунад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ӯ бештар ба модараш, ба ман яъне пайравӣ кардан мехоҳад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? ӯ мехоҳад дар оянда духтур шавад, махсусан духтури дандон. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? хоначасозиро.
оё модаратон бо ҳамроҳи шумо бозӣ мекунанд? بازی میکنن مادر جانم. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? کنجکاو و من мисол аз модаратон чӣ мепурсед? درباره تکنیکا. آفرین بچه جان تو درست گفتی. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? بله مادرم به سوالهایم جواب میدهد. درست آفرین. шумо дар назди падаратон бештар эркагӣ мекунед ё ин ки дар назди модаратон? در نزد مادرم بله من هم همینطور گفتم. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? کستون بروک آفرین بچه جان. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? بسیارتر تقال. оё шумо якравӣ мекунед? نه من یک رب نیستم. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? با مادرم шумо чӣ орзу доред? آرزو دارم که دکتر شوم. آفرین بچه جان درست قید کردی. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? بیشتر رسم کشی رو نغز می‌بینم. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? بله بازی میکنم وقتای خالیگیمده. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? بله دختر من به نهایت کنجکاو است. мисол аз шумо чӣ мепурсад? در همه چیزی که با وی نفهمه هست همه اون رو سوال میدید. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? بله البته تا قدر امکان جواب میدم. ӯ дар назди шумо эркагӣ мекунад ё дар назди падараш? در نزد بیبیش بسیارتر اگه میکنه. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? لباس اروپایی بسیارتر با لفظ خودشون فتا. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? با من بسیارتر به سیر و گشت میبرایم. оё фарзанди шумо якравӣ мекунад? نه دختر من یک رو نیست. دختری با ادابی گپگیر است. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? دختر من بسیارتر با بیبیش تقلید کاری میکند. میخواهد با بیبیش مانند باشد. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? بله آرزو دارد دکتر شدن. کلان شود دکتر میشن. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? رسم کشی. آفرین با تو دختر جان من. оё модаратон бо ҳамроҳи шумо бозӣ мекунанд? مادرم با من بازی میکند. بهترین. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? من کنجکاو هستم. мисол аз модаратон чӣ мепурсед? من درباره چیزی ندونم میپرسم. من باوری داشتم است. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? مادرم به سوالهایم جواب میدهد. шумо дар назди падаратон бештар эркагӣ мекунед ё ин ки дар назди модаратон? ببین ارکچای بیبیش. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من لباس فتر دوست میدارم. بله درست. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? من رو به سیر و گشت مادرم میبرد. خیلی خوب. оё шумо якравӣ мекунед? من یک گرو هستم. دختر من. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? میخوام که با مادرم ماندن باشم. шумо чӣ орзу доред? دکتر. آفرین با تو دختر جانم. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. биёед мебинем ки ба даври дуюм кӣ роҳхат гирифт. чунончи мебинем дар даври аввал посухи модари муҳаммаҷону оиша нисбат ба модари сафия дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо муҳаммаҷону оиша ва модаронашон идома медиҳем. биёед мебинем ки дар ин давр кӣ ғолиб мебарояд. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? رنگ دوست داشته من سرخ. кадом меваро бештар дӯст медоред? من میوه اپیسین را. аз сабзавотҳо чӣ? از سبزوات ها سبزی را.
کدام نمود گل را میپسندید؟ از گلا گل صدبرگ را. شما کدام فصل را دوست می‌دارید؟ تابستان. برای چی محض همین فصل را؟ برای آنکه با جورهانم آب شب پاک میکنیم. خواهش نوشیدن شیر را دارید؟ بله من شیر را دوست میدارم. حیوان‌ها را دوست می‌دارید؟ بله زیادتر کدامش را؟ از همه بسیار شیر را. افسانه را چی؟ بله دوست میدارم افسانه را. با شما مادرتان افسانه نقل می‌کند؟ وقت دارد نقل میکند. با باغچه رفتن را دوست می‌دارید؟ بله برای چی؟ برای آنکه با جورهانم محمود بازی میکنم. دوستی بهترین شما کیست؟ محمود. قرائت شعر را دوست می‌دارید یا سراییدن سرود را؟ سراییدن سرود را. خوراک پسندیده‌تان کدام است؟ خوراکای نخوددار را دوست میدارم. خوب کردن را دوست می‌دارید؟ بله من خوب کردن را دوست میدارم. شبانه ساعتی چند خوب میکنید؟ من شبانه ساعتی 10 خوب میکنم. رنگی دوست داشته فرزند شما کدام است؟ رنگ دوست داشته او سرخ می باشد. کدام میوه را بیشتر دوست می‌دارد؟ او بیشتر میوه افلیسون را دوست می دارد. چقدر آفرین. از سبزیجات چی؟ او بیشتر از سبزیجات ها سبزی را دوست می دارد. کدام نمود گل را میپسندد؟ او گل صدبرگ را به نهایت دوست می دارد. چقدر آفرین. فرزند شما کدام فصل را بیشتر دوست می‌دارد؟ فرزند من فصل تابستان را بیشتر دوست می دارد نسبت به دیگر فصل ها، چون در این فصل زیادتر به بیرون می رود، یعنی به بازی ها مخصوصا با بازی مشغول می شود. خواهش نوشیدن شیر را دارد؟ البته او بیشتر می خواهد که شیر استعمال نماید. حیوان‌ها را دوست می‌دارد؟ البته او حیوان‌ها را دوست می‌دارد. از حیوان‌های وحشی باشد شیر را، از حیوان‌های خانگی سگ را دوست می‌دارد. افسانه را چی؟ البته به نهایت زیاد افسانه را دوست می‌دارد. شما با فرزندتان افسانه نقل می‌کنید؟ البته افسانه نقل می‌کنم. فرزند شما با باغچه رفتن را دوست می‌دارد؟ بله او باغچه رفتن را به نهایت دوست می‌دارد، چون که در آنجا همراهی رفیقانش با بازی مشغول می‌شوند، مشغولیت‌های گوناگون می‌گذرانند. از این سبب او باغچه رفتن را به نهایت دوست می‌دارد. دوستی بهترین فرزندتان کیست؟ البته دوست بهترینش محمود نام دارد. چقدر آفرین. فرزند شما قرائت شعر را دوست می‌دارد یا اینکه سراییدن سرود را؟ او بیشتر سراییدن سرود را دوست می‌دارد. خوراک پسندیده‌اش کدام است؟ از خوراک‌ها او بیشتر خوراک نخوددار را می‌پسندد. خوب کردن را دوست می‌دارد؟ البته او خوب کردن را هم دوست می‌دارد. شبانه ساعتی چند خوب می‌کند؟ شبانه او ساعتی 10 خوب می‌کند. رنگی دوست داشته شما کدام است؟ من رنگ سفید با گلابی نقض میبینم. کدام میوه را بیشتر دوست می‌دارید؟ ماندارین. از سبزیجات چی؟ بادرنگ پمیدور. کدام نمود گل را میپسندید؟ گل صدبرگ رو دوست میدارم. شما کدام فصل را دوست می‌دارید؟ تابستان شد. برای چی محض همین فصل را؟ برای که ما بسیارتر آبازی میکنیم. خواهش نوشیدن شیر را دارید؟ بله حیوان‌ها را دوست می‌دارید؟ بله. زیادتر کدامش را؟ سگ. افسانه را چی؟ افسانه ما دوست میدارم. با شما مادرتان افسانه نقل می‌کند؟ بله نقل میکنم. با باغچه رفتن را دوست می‌دارید؟ من باغچه رو دوست میدارم. برای چی؟ برای که من معلمه خوب دارم. دوستی بهترین شما کیست؟ خواهرم مریم.
қироати шеърро дӯст медоред ё сароидани сурудро? Сурудро. хӯроки писандидаатон кадом аст? Ош. хоб карданро дӯст медоред? Ма хобро дӯст намедорам. шабона соати чанд хоб мекунед? Соати 9 хоб меравам. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? ранги дӯстдоштаи фарзанди ман ранги гулобӣ аст. кадом меваро бештар дӯст медорад? бештар фарзанди ман мандаринро дӯст медорад. Дурӯза чаҷо. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавотҳо бошад бештар боҷиринг, помидор. Чаҷо. Ман шуморо дӯст. кадом намуди гулро меписандад? намудҳои гули садбаргро меписандад. Дуруст. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? аз фаслҳои сол бошад тобистонро. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? ба фикри ман ки бештар тобистон ба обозӣ бисёртар меравад, барои ҳамқа дӯст медорад. Дуруст. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? бале, хело зиёд дӯст медорад ширро нӯшидан. ҳайвонҳоро дӯст медорад? бале, дӯст медорад. зиёдтар кадомашро? сагро. Савод мекунем. афсонаро чӣ? бале, афсонаро дӯст медорад. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? афсона нақл мекунам. Ман мефаҳмам, медонам. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? ба боғча рафтанро дӯст медорад. барои чӣ? барое ки дар он ҷо хеле дуконҳои зиёд дорад, мураббиашро дӯст медорад. аз ҳамин сабаб. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? дӯсти беҳтарини ӯ Майрам Шукрона. Дурӯза чаҷо. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? сароидани сурудро дӯст медорад. Дуруст. хӯроки писандидааш кадом аст? аз хӯрокҳо бештар ошро меписандад. хоб карданро дӯст медорад? не, хоб карданро дӯст намедорад. шабона соати чанд хоб мекунад? соати 9 хоб меравад. Чаҷо. Ман шуморо дӯст медорам. инак даври дуюм низ ба охир расид. ана ин холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. чунон ки мебинед, холҳои ба дастовардаи ҳар ду иштирокчиён баробар шуданд. муҳаммадҷон ва оиша шуморо барои ғолибият табрик мегӯем. бигзор ҳамеша доную зирак бошед. мо хеле шод ҳастем ки имрӯз ба барномаи ману модарам омада дар ин барнома иштирок намудем. ман ба дигар модарон чунин тавсия медиҳам ки ба телевизиони Баҳористон омада ба ин барнома иштирок намоянд ва аз хислатҳои фарзандашон баҳравар гарданд. хеле шод ҳастем ки имрӯз омада ба телевизиони Баҳористон баромад намудем. миннатдории худро ба кормандони Баҳористон мерасонем ва мо модарон хушҳол ҳастем ки чунин барномаҳо барои фарзандони мо пешкаш менамоянд ва мо тарафдори он ҳастем ки чунин барномаҳо хеле зиёдтар шаванд. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то бозид.